Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kau ke musola, Don. Biasalah, Bal. Berdingin. Ngapa Don cara sunian? Sakit apa? Namanya uang puasa, Bal. Lesu pasti badan. Oi Madon, kalau bulan puasa tuh Don banyak kegiatan Madon. Biar kau tak terasa waktunya. Siap, Ustadz Al-Kibul. Madon, kita bukber peh. No Madon. Don, kau sakit apa Don? Aku sakit diare kronis, Bal. Ngapa pacek mak itu? Aku minum banyu keran. Walat, weh.